Vela make it. Okay, siyawa su-Friday kwabanye i-payday manzi amponjwana agcwele amabhotili kuyashibizwa kukhona ingane elokhu ibizwa unkhula ngenika besifike unginandisa sisibona ama-amitsha la siyawa su-Friday kwabanye i-payday manzi amponjwana agcwele amabhotili kuyashibizwa kukhona ingane elokhu ibizwa unkhula ngenika besifike unginandisa sisibona ama-amitsha la sifike ngokushaya inamba sesangena bathwala izandla ngisho ekhaya ngaphuma kwaphephuka ipera tshela ama-hits ukuthi asekumakethana sesabhenga kanjalo nombalo usencika ngodoko sephemela idosha sesabuka nosinezi sephethe ufaflitha werente etophuza wabhosha khona ufuna ukumdonsa ngegoda uzizipho ufonele amabopha dayisa inyama yokosa uyagaxela uma uyikoza wako wabona umnandi omngaki ingane egqebezile iveza amathanga ndodo yomuzi uyibone ijuzela ilokhu ikekela kwenkala okay ziyawa su-Friday kwabanye i-payday manzi amponjwana agcwele amabhotili kuyashibizwa kukhona ingane elokhu ibizwa unkhula ngenika besifike unginandisa sisibona ama-amitsha la siyawa su-Friday kwabanye i-payday manzi amponjwana agcwele amabhotili kuyashibizwa kukhona ingane elokhu ibizwa unkhula ngenika